أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatly жамаат амансыздарбы дайым айтып жүрөбүз биз кимде ким Аллах Тааланын бир үйлөрүнөн болгон бир үйгө келген болсо Кудай Таалам бир кадамына сооп жатса экинчи кадам менен күнөөлөрүн кечирет деген. İnşallah bizim her bir baskan 10 kadamımızda Kuday Taala'm soğupturdu yazgan bolsa, sol kadamımız menen pendeçilik kılıp getirgen kemçiliklerimiz bolsa Kuday Taala'm keçirgen bolsun. Siz barız pendeyiz. Kam süt içken, çiğki süt içken pendeyiz de. Bizim ustadımız ayttatela. Rahmatlık. Molla savurdamla. Keyde oturup diyor, munday deyip söyley versek. Çiğki süt içi alıp şunçalık bize jigitler. Bışırık versem ne olmak eken biz de koyat ustadız. Oşa hemen biz kataşılıklarız köp de pendeyiz. Hemen tuğanlar bizim bugünkü temamız radikalizm, ekstremizm, terörizm degen tema jönünde. Oşanda bir malumat berile degen bizge buyruk geldi. Buyursa oşal jönünde aytabız. Hemen bu janakı internet bulaklarından karaganda oşal düşündürmesini biz aytıp keteli. Radikalizm degen söz kaydan kelip çıkan. Özü radikis degen söz bu şol Grek dilinden alıngan değil, tamır degen manını düşündürüt eken. Tamır degen düşündürüt eken. Bul hem kanday özünü düşündürmese kanday bu radikalizm degen. Kandaydır bir köz karaşka aşa çapkandık menen umtulu. Aşa çapkandık menen umtulu. Şıktanu, oy tolgo, ideologiya deydi. Ideologiya deydi. Kısası ne? Şol radikalizm degen oşonda eken. En başkaça aytkanda uçurdagi qoomduk jana sayasi institutlarda tüp tamırı menen jok kılууга bagıttalgan pikir ideologiya deydi. Hem bu radikalizm degende radikallar bu bir gana dini emes. Bunun ne arkanday türleri bolot eken. Misалы aldan aytıp ketedi аны Kuday bilirse. Bir gana dinge baylanışlı emese bu başkalarga da aytılıyor eken. Radikal degen. Radikal köz karaş degen. Alemi ikincisi bu ne? Ekstremizm dep koydu. Ekstremizm. Bu ekstremizm kanday dese bu Latin sözünden alınganda çekten çıkan degen manını düşündürtken. Ha? Çekten çıkan degen manını düşündürtken. Alem ekstremist degen tınçlık jol menen çeçүүnü kalabagan ötü aşkere köz karaştardı hareket ыкмаларды жактаган жана карманган адамды экстремист деп коет. Demek bu жерде ne? Yani tınçlık yolda kalabayt eken de alç. Agresivni bolat eken de bu ekstremistler. Hem ekstremizm degen özü kanday bolat dese çekten çıkan köz karaşka jana radikaldуу hareketlerge ıhtoo degende düşündürөт экен. Эми тугандар. Bizde daha açıkta duran nerse bu ne? Şol ekstremizmin türleri deydi. Adı ayttık ekstremizm degen bu ne dedik? Oşa çekten çıkan köz karaşka jana radikaldуу hareketlerge ıhtoo deydi. Bunun türleri көп eкен ekstremizmin. Birincisi bu ne? Sayasi ekstremizm. Sayasatta da ekstremistler var eken. Bir alcerden ne? Al günümdük bol atkan körünüş bolgandığı için hiç kim köngüldele burbayt eken dagın. Din tarafından bir nerse çıkıp kalatırmasa buna ki ekstremist dep duruşa böyle barda jabalaklap jatıp kalışat eken da. Negizi bu ne? Sayasi ekstremist var eken, dini ekstremizm var deyil, etnikalık jana sportluk jana başka türler toltur eken bu jerde. Oşol ne ekstremizm ne? Bu türleri bol hesaplanat. Emi bir de biz din yolda жүргөндөн кийин şu din ekstremizm degen bu kanday düşündürülöt. Oşol jönünde biz kıskaça aytıp keteli sizlerge. Dini ekstremizm boyunca. Dini birikmelerden, uyumdardın, je bolboso adamdardın dini mamlelerde çekten çıkan köz karaşlarga jana radikaldуу hareketlerge ıhtoosu. Başkaça aytkanda dini bulaklarda çeşmelöödө dini karım katnaşlarda radikaldуу ыкмаларды tandoosu jana başka ol eseptirildi. Yemi janaka bir ayat bolsa, je bir hadis bolsa özüne ыңгайлуу kılıp durup tapsirle vala beret eken da bayağı yerde. Özüne ыңгайлуу kılıp tapsirle eken da. Misalı bizde ilim var da. Misalı usul dep koyat, usulul ilim dep koyat. Kıskası ne? Ayatты düşünүүdө özünün ыкмалары var. Misalı Kur'an'da kelip orozo jönündө ak jip menen kara jipti ayırmalarına çeyin sizler tamak jep toktotula deydi da. Ondan ak jip menen kara jipti ayırmalayım dep sen kara otura berseň al jerde taң atıp ketет go jendele.
Al degen oşol ne tünnün karangılığı menen ne taңның жарыктыгы да. Oşol wagtda sizler toktotla degen mende. Oşol sыңarında ele Kur'anda ayatlar var. Ayatlarda bular deyit ekstremistler özlerini ыңгайлаштырып tafsirle olat eken. Ыңгайлаштырып düşünüp olat eken dagın oşogo başkalardı dagın çakar öret eken da. Emi dini ekstremizm kezdeşken keyir belgiler. Emi alarda biz kantip biliriz. Kantip tanıyımız bu ekstremistler diye dese, en ele birinci dini köz karaş hareketlerinde çekten çıgıu'nun bolusu. Misalı, Peygamber Muhammed'e karasan, bir sahaba men soğuşka baramın degen. Soğuşka baramın dese, ataң menen neң var bu dese, var dedi. Soğuş oşol dedi, oşoların kızmatını kıl dedi. Peygamberin jönötkön yok da. Karasalar. Hazır emin bizde emne? Keyviler olsa oşol Siriyaga bir başka yaklarga ketip kalıp atıp soğuşam dedi. Muna karasan, al dedeler özleri düşünbeydi de, soğuş otkan iki taraftan Müslüman da bunday karaganda. Kimisine can tartat, kimisine soğuşat, özleri düşünbeydi almasa. Emi karab korsаңыздар, emi uşul jerde janakı ketkenler ata-enesi bu jerde arız yazıp atpayбы, ata-enesi. Misalı mına menin balam ketip kaldı, je tiyaka ketти, biyaka ketти, menin balamı taap berip depler organlarga ne arız yazganlar bolup otat da bayar jerde. Demek bayar ne düşünüksüzlüğünden de bayar düşünügü joktuğundan oşol nersege azgırılıp ketip jatat. Bayar jerde. Demek bu jerden ne? Ekstremistler özlerinin doğru emes ideologiyasın, şeriatқа karşı ideologiyasını çakırıp durup, oşolарды azgırıp durup, oşol jaka ketip kalınlar bolot. Biroq bu karasak şeriatқа karşı, şeriatта doğru emes. Peygamber ne dedi? Daşı gerek bolsa oşol ne? Şeriatта ruhsat berilgen sallaşууга ata-eneң бар bolsa sen barba dep turup, ata-enеңнен duaсын al dep jönötkön jok da. Jönötpey koyat. Bizdikiler bolsa oyun çıkpay jaşırınıp ketip kalıp atat. Ata-enesi baykuş sızda balam yok, balam emi oşol adaştı, oşol emi ölüp kalması eken başkalar okşop dep turup ne sızdap arman kılıp oturat. Mına oşol toora emes körünüşler bolup jatat. Bu ne? Janakı din ekstremizm kezdeşken keyir belgiler. Bu birincisi. İkincisi, başka dini ideyalardı, dini köz karaştardın sistemasını jokka çıkaruu jana taanыбоо deydi. Kıskası ne? Onlar bir gana oşo menin oyum tuura deydi eken da. Menin oyum tuura, başkanın oyu kızıktırbaydı. Biroq bizde mazhab başçıları var. Je bolboso başka çoң alımlar var. Aların sözleri var. Menin oyum tuura. Biroq başka birönün oyu tuurarak bolup kalуу ıhtimalı var degen da. Görbeysizmi? Demek bayaq jerde bir sözdü süylөгөндө, bir oydu sen özüňe oylaganda, demek menden dagın tuurarak oylar bolup kalışı mümkün degen pikirdi karmanışыбыз керек da. Yok bir gana meniki tuura, menikinin başkası tuura emes degen bul ne takır ele tuura emes nerse. Antkeni bul azыр aytты, janakı emen ne ekstremistik köz karaştın belgileri de atты da bayaq jerde. Demek bardyk nersede bizde ne ortaça boluşubuz kerek. Men bir dostum var. Tamaşalap bir yerge ortak tamakты jebeyt eken da. Jebeysiňiz? Jok, men tamakты jakşı körem, biroq tamak meni jaman köret dep atpay bayaq jerde. Ve tamaşaga salып. Oşo sırada keyir bir oyda aytkanda, tuura menin pikirim munday. Biroq mundan jakşı pikir bolup kalışı mümkün değil. Misalı İmam Azam dile aytıp atpayбы. Egerde bir jakşı sahih hadis bola turan bolsa, menin oyum tuura emes, al tuurarak bolsa, oşonu karmana örledi atar. Demek bizden yol başçılarımızın da sözleri oşonday bola atat da, mazhab karmaganda. Andan keyin dagın bir belgileri, oşol bayakı ekstremistlerin belgileri. Dini bulaktardı, radikaldı ıhmalardı, metotlardı jaktagan, aktaganday öňütde çeşmeli. Demek bu jerde keyir meselelerdi janakı aytıp ketkendey, özlerini ыңгайлуу kılıp durup tafsirleyt eken. Ayat barby, hadis barby oşonda özlerini ыңгайлуу kılıp çeşmeli bolat eken da oşonda. Bul dagı ne? Oşol toora emes bagıttagılardın belgileri uşunday bolat eken. Andan keyin dini kastыкты, jek görүүчүлүктү kozutuğa baylanışkan hareketler dedi. Mına oşondan baykasak bolat eken da. Demek ekstremizm degende oşondan baykasak bolat eken. Şunday bir belgileri var. Neme bu ne? Öte orçundu belgileri, andan başka belgileri deli var da. Anan bu jerde ne?
Ошондон чыгыш кыйын болуп калат экен. Эмнеге десе, себеби бул өтө илим терең эмес болот экен көпчүлүгүндө. Анткени мына мисал катары айтсак, мисалы эгерде бир адам рингке чыкты дейлик, 12 раунд мушташат да туурабы? Эгер чыга турган болсо. Анан 1-2 раундда эле ал эме болуп калбайт да. Чемпион болуп калбайт да. 12 раунд. 12 раунд ойноп туруп, андан кийин чемпион болот. Ошосун кандай эле, эгерде биз бир көз карашты окуй турган болсок, салыштырмалуу түрдө башка көз караштарды биз карашыбыз керек да, мисалы. Мисалы, мунун ою кандай, бул кандай пикирде, кыскасы эмне 3-4 багытты карап туруп, андан кийин ошого жараша биз эмне карап көрүшүбүз керек. Эми туугандар, мына ошондуктан абылар болсо эмне түз эле ошол бир эмени көрөт дагы болду. Ошол туура деп ойлошот да. Ошол таптакыр туура эмес. Ошол таптакыр туура эмес туугандар. Эми жанакы эмен айтат го. Бир кишини тамаша иретинде айтканда, бир киши көзү көрбөйт экен. Кудай Таалам ошого эмне 1-2 секунд көздү көрсөтүп туруп, кайра алып коюпту дейт да, баягы жердечи. Кайра алып койгон экен, ушу көзүн ачканда бул корозду көрүп калган экен дейт да, баягы жердечи. Анан көз ачып көргөн эле короз болуп калды да. Эмнени айтса эле корозго окшошпу? Короздон чоңбу? Короздон кичинеби деп эле ошону мисал келтире берет экен да. Азыркы мисалда ошондой да, байкуштар бул эмне эч кандай маалыматы жок, баягы себилде баягы айтып коет да бизде. Уктап жаткан ыйман бар да, ар бир адамда бир муктаждык бар да, көңдөй боштук бар адамдын ичинде. Изденет. Анткени бул Аллах Таалага болгон ишеним ошол тоюш керек да. Мисалы бизде курсагыбызды тойгозобуз дагы руханий ачкачылыктабыз да. Ошо рухту тойгозуш үчүн ар кандай изденүүлөргө барат да. Изденип атып эле эмне ошондой бирөөлөргө жолугуп калат дагы, ошону бекем карманып алат, болду, башкасы төр эмес көрүнө берет да баягы жерде. Ошол жагын дагы биз эске алып коюшубуз керек туугандар. Эми алардын дагы бир белгиси, кандай белгиси бар десе, диний идеологиялык жана саясий максатка жетүү үчүн зордук, зомбулукту курал катары колдонгон адамдардын аракеттери жана ишенимдери дейт. Мына, демек, терроризм деген ушундай бир түшүндүрмөлөр бар экен. Эми терроризм деген өзү бул коомдо психологиялык бир курал болуп эсептелет экен да, баягы адамдарга коркунучту жарата турган психологиялык бир курал болуп эсептелет экен. Коркунучту, кооптуулукту жарата турган бир курал болуп эсептелет. Мисалы, терроризмдин негизги объектиси дейт, бул курман болгон адамдар эмес дейт. Тескерисинче ошол жерде эмне тирүү калган адамдар дейт да. Тирүү калган адамдарды ошол жерде эмне залыкал башка кылып ошолорду коркутуп, өлтүрөбүз буларды. Андай кыл, мындай кыл деп туруп эмне ошондо. Эми бул жерде карап көрсөң, мен сөзүмдүн башында айттым, бир гана динге байланыштуу эмес экен да терроризм деген. Саясий терроризм, спорттук терроризм ар кандай болуп бөлүнөт экен. Бул жерде эмне? Алардын максаты ошол экен. Эми азыр мына жаңылыктардан көрүлүп атабыз. Баягы жерде мынча адам өлдү, мынча адамды ошол жерде эмне камап алды, ошолорго мындай ордуна мындай сурап атат, тигиндей сурап атат деп кыскасы эмне ар кандай жолдорду пайдаланат экен. Булардын негизги максаты эмне? Ошо тирүү калгандарды пайдалануу экен да. Ал өлгөн өлүп кетти эми. Эми терроризмдин максаты адамдын жанын кыйуу эмес дейт. Тирүү калгандарды коркутуу жана үркүтүү болуп эсептелет экен да. Карасаң, азыр эми бүт эле бардыгы мына масал маалымат каражаттары аркылуу террорист десе бардыгы эле билет да, уже. Ошол жерден улам чыгып атып туруп, эмне коркуп калды. Терроризмден бардыгы коркот. Бирок ал эмне десең, өздөрү түшүндүрүп бере албайт да. Анткени эмне? Алардын негизги максаты эмне деп атат? Терроризмдин максаты адамдардын жанын кыйуу эмес дейт. Тирүү калгандарды коркутуу жана үркүтүү. Мисалы, адамдарды кырып салды, өлүктөр жатат, бер жакта эч кимди киргизбейт, тирүү калгандарды камап алган, мына. Ошосун кандай нерселер. Кудай сактасын. Эми террордук уюмдарга катыштыруу жана тартуу ыкмалары. Булар кантип тартат экен? Кантип ошолорго эмне элди тартып алат? Аларга эң эле биринчиси дейт, ашкере байлык жана материалдык жактан жардам кылууга сөз берүү дейт. Ошентип эмне биз ушунча бир байлык беребиз, ушундай нерселерди беребиз деп туруп уада берет экен дагы, баягыларды орусча айтканда баягы вербовка деп коет го. Ошентип эмне буларды тартып алат экен өзүнө. Бул биринчиси. Андан кийин идеологиялык жактан ишендирүү. Эгерде сен ушундай болсоң, эгерде өлө турган болсоң, сен түз эле бейишке киресиң деп. Мисалы, кече дагы мен ошо баягы анча-мынча жумага даярданганда көрөсүң да. Мисалы, интернетте дагы жүрөт, кээ бир мультфильмдердин дагы ошо туура эмес жактарын ошол жерде айтып жүрөт да. Мисалы, сен газдын бүт бардык көздөрүн ачып коюп туруп,
eç qanday kuyguzbay ele jön ele barıp töşökö jatıp alsaң, perişte olup kalasың dep jaş balдарды azgırgan kebir multfilmler var eken. Yaman ölüp kalat da. Körbekler. Tör emes түшүнүк болот да баягы жерде. Ошосын ардайын çok ele akıllı adamlar değil azgırılıp keter etken. Antkeni din jönde süylese, beş jönde süylese jakşı bolat eken da баягы zaman. Biroq keyin түшүнгөндө keç bolup kalat. Ondan keyin dagы bir sebebi deyt. Jaş balдардын kuralga bolgan kızıgısı. Misal kuralga bolgan kızıgısı dagы oşoga sebepçi bolat eken. Oşoga sebepçi bolat eken. Emi tuğanlar. Uşulardın büt bardığı ne? Bizdin mamleketlik mıyzamga karşı olup septirildi. Mamleketlik mıyzamga karşı olup septirildi. Oşandıktan misal bizde hazır jana sözün başında aytkanдар köp misal mamleket tönkörüşkө hareket kıldı başka jatır. Oşolar delе misal terrorizm. Alарды elder ança köngül bölbeyt dagы imen oşo din jatına kelgende ele muna terrorizmde bari jatıp kalat da bayağı жерdeçi. Bolbosa teröristler toldurar. Büt bar bölünөт bayağı jerde. Kelgende ele mine azırkı vakıtta dinge baylanışlı bolsa ele uşunçalık ele masal malumatlar jatıp kalat. Muna teröristler derler. Başka teröristler de toldurar jaşolar. Oşondan bizde ne? Oşonu bizden bugün maksatımız oşonu biz düşündürüp berүү. Emi oşo sebepten bizde mıyzam boyunca oşonday tör emes köz karaşlarga ügüttөө, çakırуу, oşol köz karaşlarga taratуу bul ne mıyzam boyunca tıyuu salıngan. Mıyzam boyunca tıyuu salıngan.